kantahan tayo dito may isang kanta, the longer I serve Him, the sweeter He grows. Amen? Hallelujah. Praise God. Since I started for His kingdom, since my life He controls, since I gave my life to Jesus, the longer I serve Him, the sweeter He grows. The longer I serve Him, the sweeter it grows. The more that I love Him, more love He bestows. Each day is like heaven, my life overflows. The longer I serve Him, the sweeter it grows. Every need He is supplying. Every need He is supplying. Amen. Plenteous grace He bestows every day. Oh, every day my life gets brighter the longer I serve Him, the sweeter He. Tayo pa, every need He is supplying. Every need He is supplying. Hallelujah. Plenteous grace He bestows every day my life. Every day my life gets brighter the longer I serve Him, the sweeter He grows. The longer I serve Him, the longer I serve Him, the sweeter it grows. The more that I love Him, more love He bestows. Each day is like heaven, my life overflows. The longer I serve Him, the sweeter He. Kanta tayo pa'y maminsan. The longer I serve Him, the longer I serve Him, the sweeter it grows. The more that I love Him, more love He bestows. Each day is like heaven, my life overflows. The longer I serve Him, the sweeter it grows. Each day is like heaven. Each day is like heaven. My life overflows. The longer I serve Him, the sweeter it grows. Each day is like heaven. Each day is like heaven. My life overflows. The longer I serve Him, the sweeter it grows. The sweeter it grows. The sweeter it grows. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord.
Thank you, Jesus. Salamat, Father. The more nga serve kami kengka, the more nga mamay-mayat, idibiyag mi, the more nga makikita mi, nagdinaylangitan na banbanag, nagdi spiritual things, ngayon planom ka na kami. So, Father God, thank you, may isang nga biyag nga na-receive me in Christ, katisudi pa nag-serve mi kenta. At we believe, kahit ito yung aramidan mi, na pa nag-serve mi, at may ayo ka, O Diyos. May ayo ka, kada iti agserserbiking ka. At salamat mo nang i-commit mi, kay surwanda kami pa, tira ito yung abiyag. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Di na palabas, surok manan ka na tayo about serving the Lord. Panag-serve. At ipanag-serve ka ni Lord, kabalin tayo nga usaran tingiwat. Amen. So kung matipag-serbihan na diya, sacrifice of praise, worship. Amen. And then, naipagkita ka na tayo nga, may sapay, in the spirit, or in the heart. Amen? And number 3, nga ibaga ka na tayo kat our works. Kaya aramitin tayo. So ituloy tayo diya, teaching or preaching, iti pa nag-serve kaya Apo Diyos. Hallelujah. I repeat nga, iti naka-createan tayo. Nga may isa, kaya isude pa nag-serve kaya na Apo Diyos. Na-create to serve Him. Hallelujah. E di damo, isuda dyan, pa naka-create tayo. E di na-create tayo nga image and likeness of God. Ijay Genesis, na-create tayo, nag-serve. Nakadwa na, ka-fellowship na. Amen? Hallelujah. So ngayon, patrabaho na ka na tayo, sa Garden of Eden. Kuha na di ay, uray di awan pa di basol, talaga ang trabaho ti tao. Pero the difference, na di awan ti basol, ken idinatnagan ti tao ti basol, ada dakkel nga diferensya na di ay. Because in the Genesis chapter 2, verse 8 and verse 15, talagang nga agtrabaho ti tao, awan pa lang ti basol. Ngap ti pa nagtrabaho da, nalagaan. Amen. Awan ti curse. Ngam ijayan chapter 3, after iti panakatnagdan, talagang kalingitan dan tapno manganda. So nga na dyan, ibagbaga ka na kayo, nga nung makita tayo the difference, tayo dinaborn na gin tayo, dinawat tayo ni Jesus, nagsubli tayo ijay original nga plan of God, image and likeness of God. Amen? So nga, hanta yung kumang ikiklaim, the giant agkalingitan, nakaslanwang santumangan. Awat tayo di curse. Curse nga di. So no kita di Proverbs 10:22, so da jay awan ti iad na nga soro. Pasahan tayo ka dito. Proverbs 10:22. The blessing of the Lord makes a person rich, and he adds no sorrow with it. Data, and he adds no sorrow, idaduma, painful toil, NIV. Sige. The blessing of the Lord brings wealth without painful toil for it. Yan. Dahil tayo ibagbagana,
Dayta day additional nga curse ida Genesis chapter 3. So nga anak na ka ti Diyos, han mo nga inayon dadjay kaslakanwang nga kalingatan o maipako iti trabaho sa kamangan. Because that's not the original plan of God for us. That is a cursed thing. Kita nyo? Nga ano kasi iti biyagyo, ay una yan. Masapol kaslaka nuwang agtrabaho, agkalingatan ka sa kamangan. Una na. So, duma, kailangan mo't ngaglingat tayo Kung hanabiman. Katagpay sumat. Pero, ada jay sabaling agkalingatan na ikakers gayam. Experience mi dayay, ada kami a family, idi ubingak pa ninanang ko mat, trabaho mat. Masapa, tiagsapa, alas 4 ti barbangon, mga alas 7 tirabi, santo agaw awid. Da kami no tumulong kami, nag-awid kami pa yan. Isuna mo, dududi. Ngam kita am lata ti biyag mi. Nauutangan lata sang kasapul sang kay apoy. Kasi lata ti biyag mi. Kat ado ti kasta dito'y lubong. Kita nyo ka di edad duma. Nga tattao nga ipapati damot piman. Kasladan nuwang ti pamayandan. Awanen iti no time for love. Kunan pa edad duman. So nga no time for love. No time to serve God. That's the reason nga no time for serving the Lord. Kanya na, because of that. Pero, no kita nyo, dadu mga tataw, parila-relax, rumangrangay. Titihanga maawatan. So, didawatan nyo, jay blessing, nga awan sorrow. Amen. Hallelujah. So, agadal tayo nga nalaing. Hangat sinasadot na ito'y. Trabaho tayo, pero kailangan di blessing of God. May wagbagakon, no ti blessing of God ti agwork na lukay ti biyag. Hallelujah. Agtrabaho ka lata because before nga rod ti basol, nagtrabaho lata daadan. Pero handa nga kaslanwang. Nga maipako. Amen. Dadya di blessing pa lang tayo anda. Woo! Agdangag kayo nga nalaing. Agdangag kayo nga adante respect the word of God. Ang ano adadangdangan nyo kat lumabang kayo nga dagos, istadiyon nyo pa agpaiso aya data. Pada sumat arti meditate. Agpaiso aya data. Agpaiso word of God data. No kita nyo day and be blessed ni Apo Diyos, ni Abraham, ni Solomon, ni Isaac, ni Jacob, ni Cornelius, kaya na dumapay, nalagaan de biyag na. Amen. No agkalida iti bubon idi itamtama ni Apo Diyos. Hallelujah. Kasi kuma. Kita nyo da Peter. Nagkalap da overnight. Nasiro da. Awan nalala da. Nusar ni Apo Diyos. Bilog da. Aldawan. Ta nagpreachan nga ni Jesus. Agasom na awan nalalam kat umay pa lang na dya preacher. Apan agtugaw ijay bilog mo. Agpreachak man. Kaya awan lang nalalam mo
nga sida, no, natayo na din, mamisan na, aniya mo na ito. Naku, mamaturog ka. So palang nagtugawa na mo. Sa palang agpreach. Ngam sige, binabayaan ni Peter. Oh, after nga nakapreach ni Jesus, sige, iwayat yung manantikat yung. Amen? E din wayat naman na, dinapnot sila. Dahil di ada blessing na. So nga oray kumudukod ka, ano awan? Awatan nyo dakan kanai. Uray, pumuskol tinakulap mo, no one the blessing. So you need the blessing of the Lord. Amen. Kaya't naipakita ti may isa nga biyag, no, na jay life ni Jesus, nga na-receive tayo kat ag-serve. Surwanda kang ag-serve. Kani Apo Diyos, rumwar na gijay. Rumwar the blessing ti life of Christ. So, naipakita ka na kayo, ijay, napalabas, ijay Job 36 verse 11. Sige, irugito yung manandiyan. Series na ito eh. So, ag-serve tayo, kini Lord, amon yun, no, kasanuti kasante ag-serve, nga mang-enjoy. Amen. Muyo ti ag-serve, nga biyag mo nga talaga. Hanggang ag-serve, nga mapilpilitan. Amin nga ramidan tayo di Diyos, nga mapilpilitan. Kailangan enjoyin. Okay, basa. If they obey and serve Him, they will spend the rest of their days in prosperity and their years in contentment. Oh. If, the condition na dyan. If they obey and serve. Obey and serve. Wala nga mapay nga, di isursuro tayo, pastor. Nga by grace tayo nga nabindisyonan. Nga libre, nga awan iti inbayad tayo. Anday yung trabahuan. Amoy the grace. Iti grace ni Jesus nga mismo. So na the personalidad, iti grasya. Iti na-receive mo ni Jesus, na-receive mo ti grace. Ngam ni Jesus nga grasya, ag-produce iti ugali. Ugali nga i-apply mo nga nabindisyonan. So nga, if you have received Jesus as your Lord and Savior, di may isa na-receive mo ijay, jay ugali nga ag-serve. Okay, tinaduma, tina-receive mo, righteousness. Iso nga no, ibiyag mo jay righteousness, ag-produce. Dadjay nga righteousness, agapit dadjay iti promotion, agapit dadjay iti blessing, agapit dadjay iti appreciation. Ano ti apito na jay righteousness, norumwar? Ngam ti mang i-produce grace. The same, di pa nag-serve. Grace ni Jesus, ken ti Holy Spirit, ti mangited, ti kakayahan ken ka to serve the living God. Pero no, i-apply mo na dyan, by grace, ag-produce na dyan, iti prosperity. Iti inaldaw di biyag mo, kaya ti tawen mo, ti years mo, tawen, ti biyag mo, nga daan contentment. Amen. Okay. So praise God. Isungat ka sa tag-serve, tatang, kailangan nga dyan, life of Christ, ti apply. Mas marigan, nag-serve ka, kanta ka, sacrifice of praise. Ikas dyan. Di biyag ni Jesus, nga na-receive mo, ti mangilid ken ka, nga ag kanta.
So nga ora do problema agkanta kalata because that's your life. Suro-surok na tayo kanil papastor tayo. Kasi nanggag ko din na minsan, titistemony da. Nga, tagi papastor tayo, at tidaduman, no, awante ka na, hanga na ayaban. No, adati supply na, naayaban. Kakasyay. No, ag-preach kat, kaslaawan nagdengdengag, hanga naayaban. No, ag-preach kat, ada nagdengag, naayaban. Hanga kasyay ti basihan. Ti basihan ni Jesus. Apay ti kunayon, no, siya kaya ti ag-preach kat, agdengag, nga kanayon ti tao nga papanak. Haan, ti daduma. Pero naayaban aklatan. Siya kanayaban, haan nga kanayon nga na isusupply ti kanak. Ada ti time nga nag-ayunarak nga awan kanak. Pero nayaban aklata. And then the longer I serve Him, the sweeter it goes. Amen. Hallelujah. So nga, ti kasana ti ag-serve, alaam jay life. Mukha ni Jesus. Haan nga seasonal. Haan pa ikit nga lifestyle. No diket di life. Mga talaga hala nga basta style. Talaga nga true life. Day kong kunak, ngayon surok ka rin, Pastor, no bangus ka nga na-create, normal ide bangus nga aglangoy ide danom. Han nga seasonal. Talaga nga biyag na day, so aglanglangoy. So nga may ayo din ang create kanya na ta, aglanglangoy, so nakakreate na eh. So nga no makitan mo't ni Apo Diyos, sika, ijay nakakreatam ngar aramidam may ayo ti Diyos. That's my point. No makita ni Apo Diyos, nga tibilit kat tumaytayab, may ayo ti Diyos. Takrinait na nga tumayab. Ngam nakita na de bilit. Kat saan nga makatayab? Kat naglangoy matunan ni de baybay. Madi. Awanan, nariribok, de krinait nan. So nga de konak, no, de pusa kat agmimiyaw, agkamat tibao, paisuti nature na, may ayo, dyan ang create. Ngam no, agdadaitan ti sagad, awanan, sa bali na ito. So now, mawawatan nyo ba na isursurok nito eh? So nga nag-create tayo in the image and likeness of God, in the image and likeness of Jesus, iso nga no, aramidan tayo na dyan, aramid ni Jesus, agbalin nga normal, kat may ayo din ang create, kana tayo. Ngam no, sabali aramidam, ang may ayo, tahaan mo nga nakakreatan. Woo! Kat na-create tayo to serve Him. So nga no, agsaserve ka, may ayo ken ka, tayo sungod nakaparuswang. Ngam no madim nga ag-serve. An nga may ayo because na-create ka to serve Him. No madim nga aglangoy, kat create na ka nga aglangoy, problema de creator mo. Amen? Oh, praise God. Malalayo. Amen. So, kano aramidom na ipapaaramid na, kuno dyan nakakreate am, rumard a blessing na. Awan ti suro ijay. Tatalaga nga life mo dayay. Lifestyle mo. Life mo. Amen. Sumapan tayo Deuteronomy. Chapter 28. So, di pa nag-serve kini Lord.
biyag mo kumagamin diya yan. So nga saan nga kung conformity, sukat mo ijay, nakaparswaan. Sungod nga no lalaki ka, ag-aksyon ka nga lalaki. Di lang mo, mangan ka nga lalaki. Idaulwam ti pamilyam nga lalaki. Ay malalayo. No babae ka kasi mo. Ngam no nagbalin ka nga lalakin. Nga babae ka mo, ang may ayon na creator mo. Isu ano, dyan nakakreate ang biro kam. As a new man, as a new creation. Okay, 28 verse 47. Basa. Gladly in the time of prosperity. Sige. Therefore, in hunger and thirst, in nakedness and dark poverty, you will serve the enemies the Lord sends against you. Put an iron yoke on your neck and he has destroyed you. So makita yung nakaka-serve with joyfulness and gladness of heart. Ano natin mangyari? Di pag-serve am enemy. Katmadi ni Lord. Nag-serve ka ti enemy because na-create ka to serve Him. Amen. Sige. Basahan tayo ti Ilocano. Binimisyonan na kayo ti Apo, lagi na banag, hindi kayo mag-aserbigan ko na at ipakasunod na siraragsa. Okay. Binindisyonan na kayo ti suami nga banag. Grace di ay. Inted na ti grace kada tayo. In Christ. So dapat, dadya nga blessing lang ada kada tayo, enjoyin tayo mag-serve. Hallelujah. Ngam, dagitoy, natatao, saan da nga nag-serve kini Lord with joyfulness and with gladness of heart for the abundance of all things. So nga, verse 48, At serbi kayo Lord, kadagiti kabusor na ibaon, ti Apo ang magubat na kayo. Mabisinan, mawaw, lang kayo. Nakakaasi kayo. Nakarunto, ipananagdadalas, kadagiti kabusor na kayo. At hingga amatay kayo amin. kita nyo, no, handang ag-serve, enemy ti pag-serve na. Kas kada tayo, no, handang ag-serve iti Diyos. Sino nga ipag-serve ang kaduwada lang? Sino kadwa na? No, kag-serve iti positive, iti negative ka. Oh, praise God ta tayo. Praise God ta kaya tayo mag-serve kini Lord. Amen. Dahil nakakreatan tayo ulit-ulitak manan. Into no fulfill the plan of God dito yan earth. Ag-transfer tayo the eternity. Jay biyag tayo. Amen. Nga daytoy biyag tayo tatla. Mapmapan ti eternity. So nga no, ag-serve ka tatak ni Lord, sang petam. Dadi inararamid mo to, nga mayat. Amen. Kung kailangan awatom ni Jesus, kailangan nga ma-born again the Spirit mo. Tapno ma-save. Dadi bagbagak nga, may isang rason nga, ibagabagak ka na kayo, nga ti tao nga nag-create. Immortal. Ti tao nga dan, spirit and soul. Immortal de kararwam. Hanan nga agibapurit te takas laasok. So nga basta na tao kan, whether
You like it or not, mapan ka mapanto di eternity, di kinagnanayon. Kat no saan mo nga ni-receive ni Jesus, kat saan ka nakarelasyon, kini Jesus at la, kat saan ka serve kini Lord, sa balin to ti paglandingam nga eternity. Kat ay pay. So nga tatay, ibagbaga ka na tayo, serve Him. Tadi pa nag-serve kini Lord, at the reward na tata, ken iti masakbayan. Hallelujah. Anya reward na. Ada reward na tata, kiti masakbayan. Ti pa nag-serve kini Lord. So nga, your labor in the Lord is not in vain. Amen. So nga na kayong agsaserve. Datayo. Han nga sayang ti oras tayo. Han nga taktak. So nga da mangi-follow up, han nga sayang. Sa nga sayang di agpal-follow up, kin na i-follow up. Very important na kita. Because, balin, awan ko matimapan, ijay eternity in hell. No pa'y kasta na ibabagalat tayo di Bible, nga adulat natin mapan. Because, madidang amin. Kuna ni Jesus. Kaya't ko isudang isalakan. Kaya't ko isudang salakuban. Nakas pa ng salakub ti upa. Ti piyak ng madidamat. So nga tataw may ti enemy. Kuna na kadakwada. Sinangitan na pa'y ti Jerusalem. Kasom nagsangit ni Jesus. Nga nag-create iti tao babaan kanya na. Ket jay creator nagsangit. Gapo jay create na. So nga na kayo umay. Di pa nag-serve kini Lord. Ket very important. Kas kumakanyak, no apay nga balbalyok, di pa nag-serve ko kini Lord, ko nga itantanok kada kayo diay because I'm serving the Lord. Nga lipatak na kiti ambisyon ko dito'y lubong. Amen. Even na giday dayaw mo kumakas tao. So nga ado, iti mga lalais ka na mga kasaba. Amo tayo nga daytoy, kaya't dakkel ti value na daytoy. Numaawatan to ti tao, one day. Amen. Pasalamat ng tumatla. Amen. Okay, so, noha ka nag-serve di Diyos with gladness and joyfulness of heart, the enemy, di mag-serve am, iso nga. So, agladladingit ka, uray da ka to'y gimungan, naladingit ka agdayaw, you're not serving. Allah. You are not serving the Lord. Nuhan mo nga ragsakan. Tadi pa nag-serve kini Lord, kailangan nga with joyfulness and gladness of heart. So ano may katoy ka, naglaladot ka, pinagdadayaw ka. Kung namin si maturturugan, you are not serving the Lord. Ano? Talaga nga natamaan eh. No madmadim nga aramidam nga para kini Apo Diyos, you are not serving Him. You are serving the enemy. So start now to enjoy. Enjoy serving God. Hallelujah. Amen. So, next verse. Colossus chapter 3 verse 24. So nga, dati ka po na no, minsan, adumat ka, ti pakaupupayan mi kuma.
preacher. Pero, karkaro hindi ka niyak. Nakakmat nga maupay, karkaro panay negative comment tidenggak. At nakakmat maupay nga ko naka. Sige takumpormi ti mapandiin pino, no kasta. Kasabaan nyo sarili. Lakunakmat idi Pero, susurwandak na Apo Diyos. Kuna na, kan ka nagsaserve ti tao, siyak ti pagsaservam. Iso nga, pagserbyam isuda because of me. Ay, wala ka dyan. Iso nga sikat ikikitaan da, nga sikat asla nawabalin perpekan da kapay, kat isuda pa'y kataan. Kasi mo rin, pastor ka kasi kilatisan na ka asla ka politician Nuha ka nagpapukis, madi. Nuhan mo ngayon kwa de barong mo, madi. No pakugta-kugtar ka dito yung sango, madi. No itatalam, madi. Ano nga ito, tikas tatoy? No awan ka nung uyawon da ka, madmadi. Kung nada, no talaga ka kung mga preacher, di pinarapang, ay da ka na Apo Diyos. Into manan no rumang, ay ka, madi. Ano nga mo, ti papanam no preacher ka? No dito'y lubong lang, di ba siya? Iso nga, one day, kung nakini Lord, aba dito'y nga, kung tinubong, ayan lang iti pagpwistuan mi dito'y. Kanyak, kung na niya po Diyos. Nga agpwisto ka. Siyak ti mga fix. Han nga isuda ti dengdenggem. Tamariribok ka lang, maulaw ka. Siyak. Itinang ayaw king ka. No, anya de style nga inted ko. So, ti kasam. No, inted ko ka, papukapukaw ka. Sige. Isungaw ti style mo. Amen. So nga, binaybay ako ni Suna. Tanawang ko kwartam, yan samo, yan sana mo. No kuma, ay talagay makadyus, diwada kuma. Into no kakan naman ay kakantabin mo tiyog ka. Kinan na ti upuring. Agasum na kita. But praise God, we are serving the Lord. Amen. Okay, basa. Naglagiban niyo ang untunahan na kaito ni Apo. Awatan niyo to ti awit na paay kadagiti katawa na. Tanang Kristo ginapagpuno maapo apat serserbian niyo. Oh. Amen. Amen. Okay. Pasanto is B, American Standard, knowing that from the Lord ye shall receive the recompense of the inheritance. Ye serve the Lord Christ. Amen. Dito ay King James, reward, knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance. Amen? Inheritance lang nga rod. Nagbalin nga reward. Sino ti makareceive? For ye serve the Lord Christ. Ada ba reward tag-serve? Ada. Amen. Addan to latang adda. Iti pangkitaam, iti bunga, iti panagserbi.
nag-ubingak ko na ni David, katatala kaya kon. Wan pa'y ti righteous nga tao. Ti kaya na sa nagbiag ti righteousness, nga binaybayan na Apo Diyos. Wan ti anak na katagpalpalama. Amen, amoy ti rewards. No, kaspargan basol ko man. Pando di basol. Ti rewards ti sin. Ada nga di aramid na palang nga basol. Rumor nga dagos diri supapaknan. Adamat di after ti mano nga years. Abdamat ka jay intuno judgmenten santo may parang. The same lang the positive side. Nga nagsaserve ka, at dadadyayan kararamid mo, pailaang, ket adan nga dagos jay reward. Instant. Amen. Adamet daday after a year. Ken adan tumet daday makitam ton into numapan kay dyan. So nga pa nag-serve kini Lord, talanga nga adda ti reward na. Woo! Woo! Amen! Amen. Iso nga norong mataramidan da, damat reward na diya. Iti verse 25. Pero hanga diya, tiayan tayo. Tiayan tayo is serving the Lord. So nga pa nag-serve kina Lord, nagito kararamidan tayo pa nag-serve, hanga sayang. Okay, 1 Corinthians 15, verse 58. Okay, iyan ko dito yung verse. So nga tinakapintasan nga ka sa tag-serve, alaam nga biyag mo. Biyag mo in Christ na ita. As far as they giving, they biyag ni Kristo kuma, ti agbunga kin kang agbalin nga giver. Tapno nalagaan. No agpipreach ka, agsuserve kang agpipreach, ni Jesus, ti agpipreach through you. Amen. So, agpipreach ak kapukin ni Jesus. Hallelujah. No yung kag-outreach, kasi matlang. Nagtrabaho ka, kasi matlang. Agdayaw ka, kasi matlang. Kasi fruit ni Jesus. It is the best. Oh, hallelujah. Dahil dati satisfaction na. Dahil da contentment na. Ano tayo sursuro ti contentment? Pero, anak ka believe nga da contentment da duma ka di. Tati ada lang contentment na no makitam jay biyag mo ko kini Jesus. So na lang din makaiyag iti rich and satisfying life. Tinaduma, awan ka di contentment na, mamatpati ka mat, nga da contentment, tilubong. Ti greediness dito'y earth. Kat iso ti probleman di tao. So nga, iso solbaran di life ni Jesus. And that's the reason nga di dan to pa'y ag-serve. No, ada contentment na, di ada kumanda, kimungan. Oh my. Handa ka nga makontento. So nga, no time to serve. No time to love. Okay. Sige, basa. But, praise God, kada kayo, ada time you. Amen? So, praise the Lord. Okay. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Yan. Bumaknang tayo kiti ti aramid. Nga na Diyosan.
Hallelujah! Hallelujah! So nga kayo masaysayangan. No, da kayong agpi-pray, da kayong may maki-church, da kayong ma-Bible study. Anyo saysayangan lagi dyan. Kenda kayong mapmapan, mag-Bible study. Anyo saysayangan lagi dyan. Because your labor in the Lord is not in vain. Ni Apo Diyos simang supapak to amin dita. Ket ti panang supapak na, mabalin nga instant, mabalin nga lumabas ti manong atawan, and then karkaro, ijay, sang patamto ijay eternity. Hallelujah! Amen! So mas dao kan to ijay. No apay baknang ka. Ijay heaven. Kung natira duma sa nabali ti heaven, pastor, tatakit di ko ma. Aan, mystic ka. May mayat ti heaven nga bumaklangam kasi forever. Dito'y 80 years lang. Oray ko nam nga 120. Pagkananong ta 120. And after 120, impiernon. Kita nyo, even na kita sa asawa, na ibagak nga hanga permanente. Okay, mga ititaon niya. Itinayanak ka, tinatarakan na ka na inam. Ganag tawon ka di 20. Ibagatan yun nga 20. 20. Hindi lang asawa ka. So, iti 20 years old ka, abutom ti iti, 60 years. Kakadkadwam ni asawam. Naunday mo tinanday ta. 60 years. Iso nga no madmadi ni asawang kas pangarigan na, kas pangarigan. 60 years sa sakripisyom. Now, may metlangan ni Jesus. Kapag asawam kasi forever. Nga may magbagak, nga enjoyin nyo. Tikada ni asawa yu tata. Tad adaman ang reward na diyay. No maidalan mo ti anak mo nga na Diyosan, ada reward mo. Maidalan mo ni asawa mo nga na Diyosan, ada reward mo. Amen? Pero kung sakali lang na narigatan, 60 years lang na ita. Nag-sacrifice ka. Panunuto mo ni Jesus nga forever. Amen! Dagita kami di palang timba-timbang tibiyad. Woo! So nga na kayo nga umay dito eh. Agtimbang kayo kami di pa nagbiagyo. Tapnuhaan nga, pinanawan na ka lang di asaw, manay nga, pangpanawan mo't kin ni Jesus. Ay, sabali ha. Sabali ni Jesus. Ni Jesus forever. So nga, ay, ada dito eh, makitkitak lagi niya eh. Pinanapanawan ti asawa na. Kung yung nalidal-liday dapiman, ay, umay ka kini Jesus. Amen. Hallelujah mo yun. Iti Bible, so nga, kita nyo ka din. Even nagitinabalo. Iso nga ni Apo Diyos, permi nga concern tinabalo-balo dito yung Bible. Magkita yun din, nang ibabauna na ka lagi, matultulungan, lagi balo. Iso nga, ang kayong ako nang kaputawan ni asawa yung kakaasi kayon. Concern ni Apo Diyos si Jebalo. Amen. Hallelujah. Ni Elijah na ibaon lang ijibalo. Woo! Ni Elisha, kakasay. Di balo, sipsiputan ni Jesus, di panagitid na nga dua nga sintimo. Di balo, pinatarakan ni Apo Diyos, kadagiti apostle. Pero lang di hanga nga sa asawa, awan na, di kasaya. Di hanga nga sa asawa, inayon nyo, awan na. Balo lang matinaibaga. Okay. Praise God. Amen.
So nga, kada kayo, kuhan nyo ngamin, timbangan nyo ti biyagyo. Ni Jesus, iti kamamayatan. Kapag serban. Iso na tayo yan di forever. Hallelujah. Ang lugi, tag-serve ka ni Jesus. Hallelujah. So now, tumakder tayo. And then I invite, nag-invite ito, nyo pa in surrender ti biyagyo ka ni Jesus, receive Him now and serve Him. Amen. As your Lord and Savior, dati ito, tihan pa nga nang-accept ka ni Jesus, and di pa nagserbi na ka ni Lord, at medyo napayunay nga makita, iti value na dito, just come in front. We will help you. Hallelujah. Yes. Kuray may saka born again. O di pa nagserbi ka ni Lord, ket na down. Naikat manen ti apoy na. Na magaan. When naidap, tibara na. Come here in front. You need the fire and anointing of God. Amen. Serve the Lord. Hallelujah. One time, kuna ni Satan ka ni Jesus. Itid ko amin na their kingdom. Nag-serve ka, nag-worship ka na. Ngam kuna ni Jesus. Ni Lord lang, di pagserban. So, nga kailangan nga ni Jesus, di pagserban. Ni Father God, di pagserban. Just come here in front now. Oh, yeah. Since I started. Sige. Sino nagdahay? Nakapsak. Nakayat ng mapuyan. Nag-serve kay ni Lord. Kaya nagdamang receive kay ni Jesus as their Lord and Savior for your eternity. For your eternity. Para din kinagnanayon. Di tao nga, one Jesus na. Saan nga makapan? Ijay paradise. Ni Jesus Christ. Itidalan tayo mapani dyan. Sino ba? The longer I serve you, the sweeter it grows. Sino ba nagdiyan duman? I believe. Doon ang di kakapsat. Kapadadaw. Si panagserbi na kini Lord. Now is your time. Si panagserve kini Lord at the reward. Panagserve kini Lord katiso din nakakreata. Oh yes. The longer I serve you, the sweeter it grows. The more that I love you, more love He bestows. Each day is like heaven, my heart overflows. The longer I serve you, the sweeter it grows. Okay. Amin na gidyan, kaabsat,
Anyo pa yung inawat ni Jesus. Hindi puso yung bagayo na ito'y kini Jesus. Surutan na ito'y confession. Jesus, Jesus, mamati akin ka. mamati akin ka. Sigatin na tayo. Sikatin na Ijay cross. Ijay cross. Gapukan niya. Gapukan niya. Kenti basbasol. Kanitibas-bas. Mamati akmat lang. Mamati akin Nga nagungar ka. Kaya may katlong aldaw. may katlungan daw. Kaya nagtugaw ka. At nagtugaw Ti makanawan ti ama. iti makanawan ti ama. So itiray ito yung oras. Asong itirito yung oras. I-receive ka. I-receive ka. Nga ari. Gaari. Ken mangisalakan. Kan Kamagisalakan. Linisan na. Linisan. Di amin nga basbaso. Yaman nga mas baso. Katawatin ka. Katawagan Dito'y ka. puso. Dito'y puso. Salamat, Salamat. Jesus. Jesus. Itong mga di may kararag ka na kayo. At believe iti revival, iti pa nag-serve kini Lord. Kenti revelation, iti pa nag-serve. Kay sura do'y iti maysa nga nakakreatan tayo. Hallelujah. Walin nyo kay friend sura, Pastor Orlando. Okay. Okay. Tuloy. I-worship tayo ni Lord. Kanta tayo na tayong kanta. The longer I serve you. Till it grows, the more that I love Him, more love He bestows. Yes, amen, Father. Each day We pray heaven for your power. heart We- overflows. Now, ba- The longer Sa- I serve you, oh, the sweeter Jesus' name. it grows. We pray in the power of the Holy Ghost. We pray with the anointing and the fire. Oh, yes, amen. Hallelujah. Kapahirapan. Nagityan. Kay Spirit. Mag-serve. Oh, yes, amen. Overflows the longer I serve Thee, the sweeter it grows. The longer I serve Him, the sweeter it grows. The more that I love Thee, more love He bestows. Yes, Lord. Each day is like heaven, my heart overflows. The longer I serve Thee, the sweeter it grows. The longer I serve Him, the sweeter it grows. The more that I love Him, more love He bestows. Each day is like heaven, my heart overflows. The longer I serve Thee, oh, the sweeter it grows. The longer I serve Him, the sweeter it grows. The more that I love Him, more love He bestows. Each day is like heaven, my heart overflows. The longer I serve Him,
Hallelujah. The longer I serve Him, the sweeter it grows. The more that I love Him, more love He Yes. shows. Each day is like heaven, my heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter it grows. The sweeter it grows. Yes, amen. So, ada tayo kabsat. Awan itinaduman. Kapag serban tayo. Awan nga ti Diyos lang. Di pa nag-serve kini Lord. Kat importante launay. Daytoy ti adavalyo na nga aramid. Daytoy ti dakkel ti reward na. Tatagan ni masakbayan. Si nag-serve tayo kini Lord, ang tayo nga sayangan. Ipatag tayo. Because one day, sunan to ti umay, ni Jesus, ti umay, makita tayo ito sunan, face to face, nga nagsiservan tayo. Amen. So praise God. So i-commit ko na kayo kini Jesus ay suna iti pang i-reveal iti tunay pa nagserbi kanya namat lang iti Ama babayan ti Holy Spirit. And I believe kababayan ti na ito ay panag-serve tayo at dati nayon na nga prosperity nayon na nga contentment iti biyag. In Jesus' name, amen.